voin April ni som pathum sang ni som ni pathum khan puton luya senior vice president MNF le deputy CM ni bok chuan lunglei municipal council a executive councillor pani anom tur thu asoi voin namrun in khoma hian puton luya chuan mi puin hena thunena tamjok pek chu kumsang ni sompariat in thlandona MNF awla ani ti soin lunglei municipal council din chu MNF manifesto ti hloklin ania lunglei in thlanbuat sa ani zo nuwa LMC ruang am aron ding fel chhota a LMC a hian chairman vice chairman le executive councillor pani anom tur thu asoi ni putona chuan LMC a thlantlin te chu thopuya asom ngala danin a phalchina chuan chaktakin thei top a chua pui tur thu soin councillor thlanthar te po lo in kaw de utura adu thu soin lunglei ko pui enkol na konga ti tur om ani chuan sarkar angin kan tlan chedon lo ati putona chuan lunglei ko pui chu MNF sarkar hian angai tha ran lova LMC kan tin lo awangin kan ngai tha don lova ama aina sa in kan ngai sak don ani atibok putona chuan MNF chu lalpa hian kan ti thei pe lama kong min siam saka min suai thina ni LMC a kan nil hi chu ti MMA MNF dem na le chawna tur ani lo politics a chuan san chang le niam chang oma chunglamin kan hanna tur kan hriat tur min hril to kan thok zel anga kumsang ni som ni pathunga chakna kan chang le ang ati voin namrun chung in khom hi LMC in thana MNF candidate te pol ni in Mizo National Women Front General Headquarters suan LMC MNF candidate te hi pangparan hlan veka AMC mayor pularin enga po in president hlan veka ni LMC MNF candidate atangin thu toy ngai thlak ani bokani ni sompariat kar le thole ni hian LMC councillor tharte rin omna tiam tir alak lu ani dona thu an tiam alak lu ani nu in councillor te hian an chairman le vice chairman tur thlanna an nei le anga chairman le vice chairman a thlan thar te chuan out of secrecy an nei nuwa chairman tharin executive councillor atan mi pani an ruat te puanna nei vela in executive councillor pani te hian rin omna thu tiam an la vele anga hemnu hian presiding officer piram din diani DC lunglei chuan atop akhar dorani LMC a sorkana la tu ZPM hian LMC chairman atan ward number 3 atanga thlanklin pula zui thanga anruat lok to a ani ba ka hian vice chairman a ward number 7 atanga thlanklin pukela rinoma anlo pong to bokani